Skop Dios tas hun Hechos capítulo 12. Hichayal. Hich ora temuk ahwalil Herodes hach yutzin cha oshtul techun heletike layak tamilel ta punyal te Jacobo tes bankil te Juane. Kalalayil te binashyo tan yuun te judio etike lastzak bael ta chukel uk te Pedroe. Hak ota pasel ta yora ilkin te yasveik va te mayuk levadura yichohe. Te Herodes lastzak te Pedroe sok layak ochel ta chuk hibal. Layak ta kanan ta yel yuun chan tik soldado etik. Chan tulik te huhutik Tik iltik las hels baik tas kanan tayel, yuun snopo te Herodes te yasteh anta komon sitil, tas tohol te lume te alalahish a te kin pasquae. Hich te Pedro la yich kanan tayel, ta chuk hibal, spisil te chun heletik, kashem toshan las oponik Dios tas tohol. Spisil techun heletik, kashem toshan las kopon beyik Dios tas tohol. Te Herodes, pahel shanish, te yayik lok el tachuk hibal a te Pedroe, sventa yuun yasteh anta komon sitil tas tohol te lume, hauk meto ta kubal, wayal tachuk hibal te Pedroe, lapal ta olilal yuun chep soldado etik, sok chukul ta chaklik cadena, te yan soldado etike skanan teyehik te ti chuk hibale. Hauk meto ora nash chikna tul chul abat yuun te kahwal tike. Shoho bah nash a bah te yutil chuk hibale, te chul abate las kuhbeis moch te Pedroe sok la yalbei. Hachan ta ora la yut. Hich polok el te cadena etik te chukahtik skab a. Te chul abat la yalbei. Chukate achuhte sok lapate a shanabe shi. Te Pedro hich las pas. Sok albot shan yuun te chul abate. Lapatel te anahtil kue sok tzaklin awon la yut. Hich te Pedro las tzaklin luk el te chul abate. Malas na te memelel te bilayak ta pasel te chul abate. Malas na te memelel te bilayak tas pasel te chul abate. Sok las kuy tas waich nash. Hauk meto, kashish bail tabay tes babial kananti nail, sok tabay shcha kumul, sok otik tabay mukulti nail te pasbil tatakin, te haish te ti kaye yuun te lume. Stukel ham te mukul ti naile. Hich lok ik bail, te kalal be nikish hun kaye a, te chul abate la yihkita hilel stukel te Pedroe. Te kalalas na te Pedroe hich layal. Ta ora tolah na istohol te melel te kahwaltiklas ti kuntel chul abat yuun te las kolta yonishtas kab te Herodese sok te bilas nopo te yaspas bonik te lumal judio etike shi. Te bit ilas na ish te bilak ota pasele, bah tabais na Maria, tesme te Juan te Marcos yansbile. Tabantis sobos baik bayal tahtul te chun heletik tas koponel te Diose. Te kalal kos te ti nail yuun te yamakul nae, lok yais tohol tul achish te aitat abatil te Rodes bile. Te kalal kos te ti nail yuun te yamakul nae,
lok ya istohol tul ach'ish te ait ta'abatil te Herodes bile. Tek'alala ya istohol te ja'sk'op te Pedroe pinaxyo'tan yu'un. Ja'ok malas ham te ti' naile. Animal ochba'el ta yutil na ta yalel ya'y te yantike te ja' tek'el ta ti' nail te Pedroe. La yalbeyik te ach'ixe soque ma'jol la yutik. Ja'ok la yak puersa ta yalel te bit'il melele. Sok la yal tas pisilik. Ma ja'uk ja'ix te ch'ul abat kanantay bil yu'une xik. Ja'ok te Pedro malas komsba tas tijel te ti' naile. Ich las jamik sok la yilik te ja'nishe. Sok ya naxk'inal la ya'yik yu'un. Te Pedro las himsk'ab tas komel te yaslamantzbayke. Ich las cholbe ya'yik te bit'il la yich lok esel ta chuk jibal yu'un te kahwaltike. Ich la yalbe ya'yik albe ya ya'yik te Jacoboe sok te kermano taktike shi. Ich lok bael sok ehel bahtstukel. Tik alal sakub tik inale te soldado etike bayal hachik ta shivel yu'un. Sok mas naik te biya yalik yu'un te bit'il ma chikanuk te Pedroe. Te Herodes las tikun ta leel ja'ok malas taik. Hich la yich beiskopik te soldado etik te las kanan tayike sok la yak tamilel. Hich ko bael task'inal Judea te Herodese ba'aynuk talum Cesarea. Temuk ahwalil Herodese ilinem yo'tan yu'un telum Tiro sok telum Sidone hich telume tal xchapsk'opik sok te Herodese. Ja'ne'e las k'anbeyik te Blasto te Sventainejbey sna temuk ul ahwalil te yakuk xkoltayotik tak'op yu'une. La yalbeyik bokol temuk ahwalil te yakuk xjunaj yo'tan sbayke. Melel tabay smakem k'inal te ahwalile te yastas ve'elik tas pisilik a teslumallike. Ich las tza junk'al te Herodese las lapsk'u sventamuk ahwalil sok las najkansba tabay te chajpajibal yu'une. Sok las najkansba tabay te chajpajibal yu'une. Hach tak'op tas tojolik. Hich ora hachik ta'aw te lume, Dios te yak tak'ope, ma vinikuk xisk'op lal yu'unik ta'aw tayel. Ta ora nax tal tul ch'ul abat yu'un te kahwaltike, la yejchentes te Herodese, skaj te maja'uk la yak ta ich'el tamuk te Diose. Ich la ta ti'el yu'un yalja, k'axel la yu'un. Hich la ta ti'el yu'un yalja, k'axel la yu'un. Puk te sk'op te kahwaltike, sok bayel esma te nopojeletike. K'alal ju' ta pasel yu'unik te ya'telik ta Jerusalén, te Bernabé sok te Sauloe sujtik bael ta Antioquía, sok la yik bael soynik te Juan te Marcos yan sbile. Dios yayak bet bendición yu'un te xch'ul k'ope.